Oni nastavljaju podržavati operativno poslovanje grupe i posebno nastavljaju podržavati sve doprinose zaposlenika i dobavljača u ovom vrlo neizvjesnom razdoblju. They unanimously have expressed their intention to fund the group's operational cash needs on the condition that this funding will enjoy priority status under the new law for the extraordinary administration for companies with systemic importance, which have just been passed by the Croatian parliament. Oni su jednoglasno iskazali svoju podršku i namjeravaju financirati operativno poslovanje i operativne financijske potrebe grupe pod uvjetom prioriteta pod novim zakonom o postupku izvanredne uprave o trgovačkim društvima od sistemskog značaja koji je upravo izglasan u Saboru Republike Hrvatske. Their commitment is subject to final credit committee approvals of each institution, which is currently an expedited process. Njihova predanost i odluka ovisi o odlukama kreditnih odbora, pojedinih kreditnih odbora njihovih banaka koji su upravo u ubrzanom procesu. They, along with their advisors, are working very closely with my team and advisors around the clock, and the company is continuing to consider all available options, but we are working around the clock to make sure this facility is in place in case of special administration. Oni zajedno sa svojim savjetnicima neprestano i kontinuirano surađuju s mojim timom i s našim savjetnicima kako bi se pronašlo rješenje, a ujedno kompanija razmatra i druge mogućnosti, ali pripremamo se kako bi pronašli rješenje. That's all I have to say. I will obviously, as I've said, come and convey any developments, major developments, but that's all I have to say at this point, and thank you. To je sve što imam za sada i kao što sam ranije spomenuo, komentirat ću na sve ključne nove događaje, ali eto, to je sve za sada. Puno vam hvala. Historic day. Thank you.